Halo teman-teman, wow, hari ini kita mau berpetualang lagi nih teman-teman ini. Berpetualang mencari Pop-It, ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Sweet Game, si Mances, Annabelle, dan boneka BT21 teman-teman. Oke, sekarang kita mulai menelusuri ya teman-teman yuk. Wow, kira-kira mereka ada di mana ya teman-teman ya? Oke, kita mulai berjalan kemari ya teman-teman ya. Wah, sepertinya tidak ada teman-teman ini. Wow, di mana mereka ya teman-teman ya? Wow, coba kita lihat teman-teman. Wow, coba kita lihat di mana ya? Wah, coba kita lihat di bawah pohon jambu nih teman-teman nih. Wow, ada boneka BT21 teman-teman nih. Boneka BT21, wah, warnanya pink, manis banget teman-teman. Wow, oke, coba kita cari lagi ya teman-teman ya. Oke, wow, ada Pop-It. Ada Pop-It teman-teman ini. Wow, Pop-It Lope teman-teman. Wah, lucu ya teman-teman ya. Wow, oke, coba kita mulai mencari lagi teman-teman ya. Kita cari di sini teman-teman ini kira-kira. Wow. Ada ondel-ondel pocong teman-teman ini. Ada dua ondel-ondel pocong lagi tidur di atas rumput teman-teman. Wah, lucu nih. Wah. Ada boneka BT21 sama ondel-ondel teman-teman ini. Wow. Oke, kita selamatkan saja ya teman-teman ya. Wow. Ondel-ondel sama boneka BT warna biru teman-teman. Oke, coba kita cari lagi. Kita cari. Wow, kira-kira ada. Wah. Ada ondel-ondel. Ada kepala ondel-ondel teman-teman ini. Wow. Oke, kita dapat kepala ondel-ondel yang cantik nih teman-teman. Oke, kita mulai cari lagi ya teman-teman ya. Wow. Nanti kita berhitung ya teman-teman ya. Nanti kita berhitung. Wow. Ada topeng ondel-ondel teman-teman. Ada topeng ondel-ondel lagi nyangkut. Wow. Topeng ondel-ondel yang nyangkut. Wah, kumisnya sudah pada luntur nih teman-teman ini. Wow. Oke, kita taruh di sini teman-teman ya. Coba kita mulai berhitung ya teman-teman ya. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, kita dapat 7 teman-teman ini. Topeng ondel-ondel 1, boneka BT2, ada ondel-ondel pocong dan kepala ondel-ondel. Wah, iya teman-teman, Pop-Itnya tidak kehitung ya. Wow, oke teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.